Сервер Мустафаевнен сеси мабуснен шахсенмен яшлықтан, балалықтан танышым. Бақшысарайда да о да мен де яшадық. Екіміз евлеріміз ұзақ дегіледі, қоншы демек олмас, ама ұзақта бір-бірімізден яшамайдық. Ве бір мектепте оқыдық. Сервер Мустафаев менден бір яш кішкене еді, ве бір сынып менден кішкене оқы еді. Балалықтан башлап жәміге қатнайдық, бері-бер шында ақылымда ғалі 5-ші сыныфтан башлап біз Хансарай янда тақталы жәмесіне барып Құран оқымаға дәріслер алған едік. Бері-бер мектепні Бақшысарайда бітірдік. Сервер Мустафаев екі yüksek тәсіл алды. Біріншісін алды Қырымда техникум бітірді, екіншісіні Киевде университет бітірді менеджментнен бағылы. Сервер евленді 4 баласы бар, более чоқ әрекетлер япып, Қырымда да ишлер япты, Киевде де чалышты. Киевде лайф мобильный оператор более тешкелятның içerisinde менеджер оларақ чалышты. Сон Қырымға қайтқан еді. Қырымда есе бірқач ашханелер açıp анда çalışkan еді. Ve elbette ki en mühim 2014 senesinden nasıl serverinin ömrü değişti. 2014 senesinden Kırım işgal olundu Rusya tarafından ve elbette ki Kırım'da ne olğanı herkes böyle başlandı. Tentüler olup geçmege başladılar. Bizim vatandaşlarımızны apislerge alıp bırakmağa çeşit türlü lağaplar koyup terörist, ekstremist dep. Ama elbette ki bir taraftan vatandaşlarımızны alıp apislerge bıraktılar, ikinci tarafından onların xorantaları kaldı ve server şahsi men hatırlağanımı bir vakit bu kalgan insanlar, kalgan apaylar, balachıklar, оларға не керекні әр вақыт түшінеді. Ve şimdi hatırlatam, birinci bölüde Ahyar davasından Rustem Vaitov деген vatandaşımızны apiske alğandan son birkaç aydan onu kızçığı doğdu ve onu kızçığı böyle ağır bir hastalıklarla doğdu. Pek çok para gerek edi o balachıkны güzel bakmak için ve ayağa koymak için ve server bilem ne kadar hareket yaptı da o gerekli paralarını andan-mından kıdırıp taptı ve Allah'a şükürler olsun Rustem Vaitov'un kızı şimdiki günlerde şifa oldu, güzel özünü duya. Ve server hakkında aslında çok aytmak mümkün ama neni da kaydetmek isterim ve bu aytkanımdan nokta koyarım. Bu hikayede server her vakit, sonki vakitları 2016-17 seneleri her vakit anasının görüşkende ayta, her vakit oğlum saat 2'de 3'te kayta. Nenen uğraşa cemaat işlerinden çapkalay ve sabah saat 7'de herkes dayın turup özün işlerini yapaydı. Bakınız 4 balası var ama halkımızda olan problemlerden çette kalmagan bir insan edi. Allah onun razı olsun ve tez vakitte serverin de diğer mabuslerimizin de azatlıkta görmege Allah Teala bizlerge hepimizge nasip eylesin.